play ki bro juga akan penting pada bidang logistik administration bahkan dan special electoral revision agak private kan kendai kurik mentau kenai but ni kentu ya kita kena bang eligible dan kita atin kita apa yang kita khasnya kita semua bahagian one shop di polling station jongki habis nom jongki bakin yo dan pendung berten beladan tu gitu ki electors lagi kita nak buat tiba berketeng jongki ke dalam jing bakla dan kadur kam yang kam syai kan semua bahagian one dan dek correction ni kata tu nama kat ke jing berhak nak election commission dia kalau election rule kan dia nak buat apa subah apa kadur gerteng di dalam yang bukan kuat bukan long ke clean electoral roll baru ki entries badang hak electoral roll kena besar kata kada jingkwa jemiru bandaki kini baru mai ndalek yang tu kin semua haban ba kat tu ni record ki jingdaka kum ka birth certificate subukin dan ka birth certificate kin ai ki school certificate la dadon la dekin dan ni kataru kila ban ship ho eka pendap eka oath certificate kepada hau bat ki BLO kini BLO ki good level officers ki bala appointment office tu macam ni bagi syang habarok TPS bat kini kan ra lang bat ki ia ka electoral roll ka bala don lupa hanta kini yo ban check iketeng gitu ba yo tenteng ki kentip bala don keteng kila ban check nak kata electoral roll ya kita bangdan kila ban ada kila ko kat kelas 6 badru kikat ki badan kam bagi dewan ra kalau kidur nomor ba lade kembali ju ihi ko belale kidur lada mission mengiteng kilong ki bangsyai lada kim dan keduru mina aban pension kata long kejing bak ni kawe ru kalomba kidi benwan rakyat ka sedikit orang pasnong dan bedi bagi di nasional jom ketika polling station hati kisnong ki bahap ketika polling station lada ki wa ban le no correction kadang form 8 mah dari bandung mai di form 6 lada kidai berdeletion ya bakwa banwen nak kita ngajong nak electoral roll teng kilik sa nak shawai kuwe ke constituency dan kin hak pendak ke form 7 bandala pendak ke form 7 kinsa wen nak ke teng jikin dak kila wen ki yo certificate napa office kinsa lit ada keteng shawai ada ke jaga kata kin hak pendak ke form 6 tangga ta semua bahaba kena kita beradan kita kelas 6 dan kalau bagi kami ki bahai misal penselur ki kena ban pendungi ki keteng namar ba kumbaki teki epika kalau berengkam ha dokumen ha ka jing jumur mental de klik ban akaun ni kuat pencisya bagi lewat kam bagi apply kan no kanuru ki pani ke epika tetan de kini desi pun ki baro so ka kong di penbau ga jing semu ya ki baik-baik juga nombok konsumsi baru kowe ki bala ai ki kersan ga pura na ka benta jong tom ba legit rani bon poi song thong jong jing job ha ga ne ka election jong ka district council ha ga ne snam ar ga khat khandai shim ge ne ka bu na ga liang jong a ku emily i ba legit rani kum MDC jungi mentai beron lang ni lembot ba prilat so long presiden jungi isim yang kene kalat benai kuble ya ki pajba lengba kene channel ke jungpi pajba jong nong po konstitusi ya ka jing kersan radba ke jungki ha ka pangnala ban poi so thong ke jing jong ai kuble kerbang ya ki nong yalam jong parti ke jungi baru adu ka blok level ki area adu ki polling booth ki unit ki jungi ki badan ai ku boleh kerpang ya ginong tre jong mahila kongres ke jungi ai ku boleh kerpang ya ginong tre jong youth kongres ke jungi ai ku boleh kerpang ya ki pajba anong kersan ki bola kersan adu karamba ki long kumi ki samla ki ba don po anong po konstitusi jong ku boleh kerpang na ka benta jong ki riusimet ki babun ki bekersan hari iruk gidon sibun ki ba don kemensim kersan ya ka parti kongres ke jungi ya
kubli kerpang na kabenta ki nong yalam ki snong ki raj ya kubli kerpang ki nong yalam ki balang bapher ki bela kersan ya kubli kerpang ya barok kitu beladan kabenta ka krau ban ai ki kersan ki slok ha ka bangila ban poi sau thong jong jing job ha ka ba bale jedrani lok poi sau thong jong ka jing job ha ka ne election MDC area ka dai ha ka ju ka por na kaliang jong ka distrik hukum presiden jong Ribuai Distrik Kongres Komiti ai kubli kerpang ya ki baik-baik jong mahuti konstitusi bela penjab don borong yo ba Charles Marngan hukum MDC pada keju ko por ai kubli kerpang ya ki baik-baik jong ka umroi konstitusi jong ko umsning konstitusi bat ka jirang konstitusi hukum ju ki bela kersan ki kertong gi jongi ha ka ba ki layo ya ki kersan na ki baik-baik wala ki kempoi so thong jong jing jok ding ai kubli kerpang ya ki baik-baik ki beladon ka mensim ban kersan ke parti ke jengi ngi skam lagi pol ke banwan ki pai ba anu sunong ki dang ai ke jeng kersan ka ba pura ya ka sem kongres ban tre na gam ta ka ni ka dong ka than na dok roi ka par dari ti ke dustur ka kendo ka siap ni ada ba ki wi di jeng kam kum ka seng ka komitmen jo ka seng kongres ka long ban tre na gam ta untuk usuk suliang sem suliang bat ni ya ini ha ka komitmen ka bang inang tre na ka benta ki baik-baik kan banyak usul yang kemat ino kata ketika kemudian jom seng kongres bat ngin yelek kat wala bentre hasnda bat baik-baik hai kini ki por bat kisden di banwan kumka nongpok konstitusi kidang don sibut ki kam ngin ha bentre na kaliang ke ngakum MLA mentang ngin dekat MDC ngin budin dekat ya ki kam ki ba ki baik-baik ki don kam na ko ta ki jingrap jumi kum ki nong mikmat bentre hasnda bat ki